Na mnogo načina ljudi su slični jedni drugima, ali se ipak razlikuju. Te razlike su nekada veoma vidljive, kao što su drugačija boja očiju ili visina i težina. Ipak najveće razlike u stvari nisu vidljive golim okom. Jedna takva ključna razlika se nalazi upravo u krvi, jer se svi delimo po tome koja smo krvna grupa. Ali znamo li šta su krvne grupe? Postoji 8 vrsta krvnih grupa kod ljudi. Ćelije u vašem telu su prekrivene antigenom. Antigen je supstanca sposobna da reaguje sa antitelima, mada ne mora da izaziva stvaranje antitela. Antigeni koji izazivaju stvaranje antitela u organizmu nazivaju se još i imunogeni. Antigeni koji deluju kao adresari koji govore da, na primjer, te ćelije pripadaju vama. Kada organizam primeti antigen koji nema adresu stanovanja u vašem telu, antitela tada stupaju u akciju i obeležavaju te strane antigene za uništenje. Postoje dve vrste antigena koje se formiraju na crvenim krvnim zrncima i koje se nazivaju aglutinogeni. Oni aktiviraju antitela koja prosto zdrobe nezvane goste. Ove dve vrste aglutinogena imaju veoma komplikovana imena i zovu se A i B. To znači da vaša krvna zrnca mogu da imaju jednu vrstu aglutinogena, dve ili ni jednu. Dakle, krvna grupa može u ovom slučaju da vam bude A, B, AB ili nulta. Čisto da ne bude dosadno, imamo još jednu podelu koja se nadovezuje na ovu. Postoji još jedan set antigena u krvi koji funkcioniše na drugačiji način od aglutinogena. Ova podela je poznata kao rezus ili RH faktor. Ovaj faktor predstavlja kolekciju od 45 različitih antigena. Na sreću, podela se ovde pojednostavljuje, pa ili imate svih 45 ili nemate ni jedan. To znači da ste ili RH pozitivni ili ste RH negativni. I tako dolazimo do brojke od 8 krvnih grupa: A, B, AB i nulta, gde svaka ima i pozitivnu i negativnu varijantu. Ova raznovrsnost stvara priličan problem pri transfuziji krvi. I jednostavno, kompatibilnost krvi je od presudnog značaja. Ukoliko neko dobije krv druge krvne grupe, može doći do ozbiljnih posledica po zdravlje. Čini se da je najgore ljudima koji imaju nultu negativnu grupu, jer oni mogu da primaju krv samo iste krvne grupe, dok A, B i AB imaju širi izbor. Ljudsko telo je uvrnuto, zar ne? Nadamo se da vas je ova priča inspirisala da učinite dobro delo i donirate krv, naročito ako ste nulta grupa, jer je ona najtraženija. To je bilo sve za ovaj put. Hvala vam što ste gledali Super nauku. Vidimo se!